Injalo le ndaba bafowethu ngokukhulu nje ukuziyehlisa nokuzithoba sisemathuneni yakaZuma umnikazi wesikhwama sakhe uSizwe Zuma ngoba umunye ngibuza ukuthi kanti igama lakho lamadlozi ubani uSizwe Zuma umthakathi othakathi into yenzeke ubani uSizwe Zuma umthakathi othakathi izinto zenzeke ilapho indaba akusi ubodabula amanzi njengami engakhalela ubunyanga kodwa nomfowethu thina sinalo mfosi namagama obunyanga ngoba senzani thina konje sagida sacela ubunyanga saliphalaza emini libalele emagajana ezitha zibhekile sathabatha ubunyanga sabuya nabo sathabatha indandatho safaka esandleni sathabatha iwashi safaka esandleni engako sikwazi ukubheka isikhathi nokwenzeka kwezinto but sithanda ukubonga emndenini wakaZuma ukuze sikwazi ukufika la nokungethemba Zuma omdala nomncane ukuthi le last born yakini abayikhetha bogogo wazi kunento ayinotha umfo athi nasemsebenzini kwabheda kwaphela amatekisi bese kathi uZamile umfona uyarenka kwahamba umfazi wangena umuntu kwahamba imoto lesikhathi sasola nesento yokuphila ngilekhathi kuzibonakalisa le bathi ngikhumbula fika nami ngathi ebhodi laleli thonga lakho lithi into ebalekile umuntu omsizayo kumele alalele ithonga lakhe ukuthi lithi angazi ngiyangizwa babukele emakhaya lalela ithonga lakho ukuthi lithi uyabona uma ungaluza concentration edlozi noma communication edlozi khohla Zuma because abantu bakudala bebabona balele batevuka manje sekwenzeka 1 2 3 vika nali izulu liyeza vika naku kukhona ukukuzayo so waqila wena ukutheni uzonaka kakhulu mashana kohle ngalesikhwama sazohlupheka ngathi uloyini baze babuza ukuthi njani ngoba izinto lezi sisilanda la shaya guys uyazila unzinze umfuni umfazi ubona ukuthi manje ngiyamfuna umfazi kodwa hayi khona kuyala ngoba wangena lapha umoshakala konke so silela into zakho silela le uyabona manje sisuke ekhaya kuhlubi mara ukhomba ukuthi sendaweni ejulile sekunomoya sekunemvula yonke lento ngokumoya singamoshi isikhathi ngifuna ukuthi ubhuti omdala umbonge futhi ngiyanikela bhuti omdala ngisayizoyikhuluma futhi nasekhaya ningavumeli bhuti omdala inhliziyo nomoya ovunguzayo ukuthi ungene phakathi kini nobabili nganazi nibabili and ngiyafisa ukuthi nibambisane so until uNkulunkulu anikhumbula nabakini banibize ethungeni ngathi mangifika la so uthi hey angisangena ubhuti omdala hey ini angifuni lo angilethanga isihlukaniso kodwa mina nginazi nobabili la ningaboni khona ngesolinye nala nibona ngathi kunzima khona ngisese ubaba sihlala into bafowethu ayasenzini sona but navuma kwangena wesithathu la kini nobabili ngisho imbala abafazi beni bangangena emkhathini uyabona angifuni ukugamba manga siyabathanda abafazi bethu bayinto yethu iBhayibheli balifunda lithi ushiya konke wasekhaya but cha ungoshiya mina ngiyahala bafika uyayibona umfazi wami ngiyamthanda uMalukhulu uyangibonisa into eziningi uyangisiza uyangilekelela emsebenzini wami nokwakho ngade ngenza njani nowakho futhi usibonile nesandla samakeli kulethi ukhona endumbeni but into engifuna ukuyisho nje sisuka lapho nani ukhokho nani bani bakaZulu hambani nathi niyojabula nathi njengoba siniphuzisa utshwala lokho sithi niyojabula nathi ekhaya kaZulu mina ngikukhuleni umntwana odalwa ngigenukile kuze ngithwalise noma ngikuze
ngihambe ngakhe into yobugedla umkhulu wambe kuligedla lo bugedla lesikhoma sakhe wangipha sona ukuthi ngizokwazi ukwakha amagedla amanye ingako lo mntwana bamlethekile if benganasa abengekwazi ukumlalela so noma ungaya ngekhaya ngakithi ufike na sport basakhona basarecorda ukuthi kunogenukile ungathola lezi kalikazi ezidala ukuthi ubani ugenukile bayokutshela ukuthi yey elinye igedla belithakatha usuka emasimini unale emasimini mafika ekhaya uthola lishaya ihlolo mara wona usuke ekudala emasimini so elinye igedla belingalungi kahle so ngokusho njalo ngikazi ukuthi umsebenzi wokunyanga asibuyiseni isithunzi sawo isithunzi sokunyanga ukusibuyisa ukuthi umuntu into mangayazi wazi ngithanda inhliziyo yakho ngifike lapha ekhaya kunabantu ebekumele ngabe uyabasiza but ngokuthi awuyazi le ukuthi umuntu wazi lento nami khuluma naye inyanga mazingaba neqiniso lelo yekela ukuthi ngoba sowubona opportunity to no let me use it fana nasekukholweni abantu abasamlandela umuntu ngoba bafuna ukukholwa bamlandela ngoba bafuna imali bakhohlwa ukuthi kwenzeka le mali esiyifunayo akusiyo yethu imali yakhe nomndeni wethu thisi yakhe kwethu izinto zikwazi ukuphila nasebunyangeni kunjalo musu ukuthi ngiyakwazi ukulapha inhloko yomntwana nokuthi uyazazi ukuthi udila ngenhlanhla or udila ngokukhipha isiboshwe ejele kunabantu abathe mangathi ngiyakhipha ejele ukugijima singamoshi isikhathi nesulu but over to you angibingelele babukeli bonke Sithembiso Zumalo umakhosi kaNovuka bokasizwe prof lo eceleni kwami usizwe lo isingayi oyinyanga namhlanje uzothatha isikhwama sila ngokuzothatha kumkhulu amandla njengoba kuyena umkhulu okhombe umntwana omzulu kuyena umkhulu wethu uJwejwezi silana ke nyanga uprof uzolekelela umfowethu akuyena prof futhi owakhomba usizo kwafika kimi ngilele kwafika abantu abadala basiyalela igama samfuna ke emafonini la kuma social media ukuthi leli gama ubani lo muntu saphinda futhi sokucwaninga lokho emakhosini ukuthi usho yilo muntu esimbonayo manje lo lekune lo ngoba kwakuvele ngathi usikukuni kodwa sathola ukuthi cha ulekune uyana ke lo samthola akazange asifune yena futhi akabanga njengenyanga sizibona ezinye inyanga bese ufike kuyona ishintsha ikhala cha ubeyile nyanga seze wamletha ke ngithi aqhubekele phambili nakuyena prof uphakame iqiniso nje analo ngiyalithanda mina ngoba ngaso sonke isikhathi ukhuluma ubani ukuthi isangoma unyanga ukuthi akusebenzisane konke lokho siqhubeke sakhizwe ngoba kahle kahle abantu abadala basinikela umsebenzi ukuthi sisiza abantu hayi kuzisiza thina kuphela ukuthi kube thina esidumayo lo besaziwayo